studying in Shishubhar High Secondary School in class 12. I live in Edinagar Drug Police Quarter. In our family, we are total 5 members. They are me, my mom, my grandma, my brother, and my father's posting is below a bike. Any hobbies in singing, painting, dancing, sports of athletics rock, onek hamza bangong. Ang reas khaimani time ke waisho morning o bokhayo, waisho sari ko bokhayo, waisho di porobo, waisho hor ro bokhayo. I will give my best. How much I can, I will give. Ishita agi chirai furni hoite no mane resamu shamu art sports যত জায়গা no মানে bini shop tongo जों bo bini shop no bo khai bono support khai tongo full family ante kisa to chirai furni hoite no bini shop ko ban khai nai no ke ase tabuk sulu sorabo bono support khaimani bo jingno মোটামুটি 50% খানো মানে সাকসেস রিফাইও মানে তামসানে যতন বিনি ক্রেডিট নি করে সে বতিনি নংনি আইডল নি হইতে আইডল নি হইতে বিনি ও রিসাব মুনো মানে ব্রট আউট খাইমাংখা অবনি বাগি নংনি টিপ্রা আইডল নং বেলাই বেলাই খানো হামবাইয়া ফানো বিনি হামজাং মানে মুই রক্ষে মুই বরক Ang finalist kamani abulani kapag my friend from Balakan excited about my final. Bo class 4-5 ni hote no mane bo rasa be manai future brighting nai hini bong ni school ni teacher rok saimang kha pias district level bo kala utsav third position mang kha ani khani hum jal mano বেলাই খেলো হামবাইয়া ফেলা মুসুঙ্গু TTAADC ni মানে যে রেসপেক্টেড পারসন রক ও টিপ্রা আইডল no চেংখা bongni through hite tabu tai bo future ro tai bo singer ka ham phainai borong no o lamano ungko khair mani kuno bir mani ang bongno belai khano hambaiya khano musungkha abong khachi no bokhani music practice ro khaina ni bagi music practice khayo practice khayo jero practice khaina mo joro phaino khayo abong khachi ni mutai no ang oro deli no mutai ru khumro oro final no samna ni bagi ang kasha musha to kan no man kha among kha jatan no hinno ano oshiki nini korono tawana shidi